ibintu byakomeje gukomera, byakomeje kuba bimwe ikipe ya Rayon Sport nyuma y'inama yabaye kuri uyu munsi wo kuwa mbere yuko ikipe yerekeza mu karere ka Huye. Ni inama yahuje abayobozi batandukanye ndetse n'abatoza ba gikundiro cyangwa se b'ikipe ya Rayon Sport. Inama yahuje umuyobozi w'urwego rw'ikirenga Rwanda Supreme yitwa Muvunyi Paul ndetse na Tyzzo Twagirayezu perezida wa Rayon Sport nk'umuryango ndetse n'abandi bayobozi batandukanye bo mu ikipe ya Rayon Sport. Harimo abayobozi bakomeye bagacinya, abandi bayobozi b'abaterankunga cyangwa se abandi bafasha ikipe ya Rayon Sport kubaho hafi ba Rwaka bande bose, rero kumwe n'umutoza cyangwa se n'abatoza b'ikipe ya Rayon Sport remo Rwaka Claude ndetse n'umwungirije kuri ubu barimo gufata imyanzuro mbere yuko ikipe yerekeza ihuye. Nyamara ikintu nkubwira nuko kimwe ugomba kumenya ko kuri uyu munsi cyangwa se iri joro nuko Rayon Sport iraye mu karere ka Huye aho izasura ikipe ya Mukura Victory Sport mu mukino n'ubundi wa kimwe cya kabiri kirangiza mu mukino ubanza wa kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro kuri uyu wa kabiri tariki ya 22 Mata 2022 nibwo ikipe ya Rayon Sport iza kuba Ikina n'ikipe ya Mukura Victory Sport. Gahunda ni imwe, bavuze ko gahunda ari ugutsinda uyu mukino aza gutangira ku isaha y'isa 9. Uvuga ko umukino wa mbere n'ubundi wagomba guhuza ikipe ya Sport waje kuba usubikwa, biza kuba bigenda nabi. Uza kuba usubikwa, umukino wagomba kuba ku itariki 15 z'ukwezi kwa 4 uza kuba usubika kubera ibibazo by'amashanyarazi. Ikipe ya Mukura Victory Sport yari iteguye itanga ikirego, biza kurangira n'ubundi isinze ikirego mu gihe ikipe ya Sport yavuze ko itazigera ikina, ariko byaje kurangira ikinnye n'ubundi. Byaje kugenda gute kugira ngo ikine? Ikipe ya Sport yashyizeho itangazo rikomeye isobanura icyatumye ikina uyu mukino. Ni itangazo rikomeye, yavuze ko itangazo rigenewe abanyamakuru mu buryo bwemeye. Association ya Rayon Sport ku myanzuro w'akanama k'ubujurire ka Ferwafa. Ubuyobozi bwa Association ya Rayon Sport buramenyesha abafana bayo ndetse n'abakunzi b'umupira w'amaguru ko butanyuzwe n'umwanzuro w'akanama k'ubujurire ka Ferwafa kuko wafashwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko agenga amarushanwa. Ni icyemezo kigaragaza akarengane gakomeye, nubwo bimeze bityo nk'ikipe iharanira amahoro igaharanira abafana bayo n'ubundi bisanzwe, twafashe icyemezo cyo kwitabira umukino wa kimwe cya kabiri w'igikombe cy'amahoro tuzahuramo n'ikipe ya Mukura Victory Sport uteganyijwe kwa kabiri tariki ya 22 Mata 2025. Impamvu zihamye z'iki cyemezo: guharanira amahoro. Iki cyemezo cyafashwe mu rwego rwo kubahiriza intego nyamukuru y'igikombe cy'amahoro, kwimakaza amahoro binyuze mu mupira w'amaguru. Niyo ntego ya Association ya Rayon Sport kandi tuzakomeza kuyiharanira. Gahunda ya kabiri cyangwa se ingingo ya kabiri cyangwa zimwe mu mpamvu ya kabiri: ya mbere ni guharanira amahoro, ya kabiri ni guharanira ubutabera n'ubunyamwuga. Nubwo amategeko atubahirijwe, dufite icyerekezo ko amakosa yakozwe atazasubirwamo hagamijwe gusigasira uburyo cyangwa se gusigasira icyemezo cy'abakunzi b'umupira n'iterambere rya siporo y'u Rwanda. Abanyamategeko bacu bazakomeza gutanga ibitekerezo n'isesengura mu nyungu rusange z'uyu mukino. Ingingo ya gatatu: Ferwafa ntikwiye kwica amategeko nkana. Tuributsa ko ari inshingano za Ferwafa kurengera amategeko no kuyubahiriza aho kuyica nkana. Umuryango uyobora umupira ugomba kuba icyitegererezo mu kubahiriza amategeko yashizweho n'abanyamuryango bawo. Turasaba abanyamuryango ba Ferwafa gusigasira amategeko no mu gihe yirengagijwe ku bushake. Twese dufite inshingano yo gukomeza kubungabunga amategeko atugenga. Ku ngingo ya 4: Ferwafa igomba kuzuza inshingano zayo nk'uko amategeko abigenga cyangwa se abiteganya. Dushingiye ku ngingo 38 n'ibice 5 y'amategeko agenga amarushanwa ya Ferwafa igira iti:
ingingo iri mu Gifaransa iravuga ko mu gihe habaye isubikwa ry'umupira w'amaguru cyangwa se igihe habaye ikibazo kijyanye na tekinike biturutse ku kipe runaka igomba guterwa amaga y'amanota 3. Mu byo bisobanuye mu Kinyarwanda nuko turasaba ko Ferwafa yubahiriza ingingo ndetse ikagaragaza umurongo uhamye ku ishyirwa mu bikorwa ry'izi nshingano mbere yuko dusubiramo umukino. Bikorewe i Kigali ku itariki 20 Mata 2025. Perezida wa Rayon Sport FC Tyzzo Twagirayezu niwe waje kuba arishyiraho umukono. Iri ni itangazo ryashyizwe hanze n'ikipe ya Rayon Sport. Gusa iri ni itangazo yamenyeshe Ferwafa ibabwira ko byanga byakunda bigoranye kuba bafata umwanzuro. Abafana ba Rayon Sport barishimye muri ibi bihe nyuma y'ibitego bibiri cyangwa se mu mukino berutse gutsindamo ikipe ya Muhazi United. Muhazi yari yakaniye ku buryo bukomeye batsindira ku kibuga cyayo Ingoma. Umukino waje kuba ugenda neza dore ko ku munota wa 34 ikipe ya Rayon Sport yaje gufungura amazamu. Adama Bagayogo yaje gufungura amazamu atsinda igitego cy'umutwe nyuma y'umupira uteretse ku ikosa ryakorewe Muhire Kevin watewe na Omborenga Fitina ukuwemo na Amani usanga umunyamari witwa Adama Bagayogo awushira mu izamu nyuma y'iminota mike n'umuni ku 35 yitwa Bedi Biramahire. Uyu ni umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport yaguze ariko ntiyabasha kuba benshi bemeranya nawe. Wibuka ko uyu mukinnyi ubusanzwe akina ku ruhande rw'iburyo cyangwa se rw'ibumoso, ariko uyu mukinnyi yazwe muri Rayon Sport aza mu cyuho cyangwa se asimbura Faringanye mu buryo bwo kugira ngo Rayon Sport imukinishe n'ubundi, ariko yaraje abakinnyi ntibabyumva neza ndetse bamwe batangira kuvuga ko uyu atari umukinnyi mwiza, barahakana mu buryo bukomeye bavuga ko nta mukinnyi umurimo, ariko ari kugenda yemeza dore ko amaze gutsinda ibitego byiza kandi bifasha ikipe ya Rayon Sport. Nk'igitego yatsinze cya kabiri ku munota wa 65 ni igitego cyiza kiri mu bimwe bitego byiza bya shampiyona. Kuri ubu ni igitego cyatiriwe nko muri metero 30 hagati ya 35. Ni igitego kiri kure, ni igitego cyiza, umunyezamu ntiyamenye uko byagenze. Yitwa Rwaka Claude, ni umutoza w'ikipe ya Rayon Sport kuri ubu waje kuba afatira mu ngata cyangwa se afata mu gusimbura Robertinho de Carmo umutoza wa Rayon Sport w'umunyabrazil wabashe kuba ahagarikwa n'ikipe ya Rayon Sport, ndetse uvuga ko atahagaritswe wenyine dore ko yahagaritswe ari kumwe n'umunyezamu Kadime Ndiaye ndetse na myugariro w'ikipe ya Rayon Sport uzwi ku izina rya Mbere Sabimana, akaba nawe yarahagaritswe by'agateganyo. Ariko Mbere Sabimana we biraterwa n'agasuzuguro, ntago biterwa n'ibindi. Uyu rero Claude Rwaka yishimiye amanota 3 yaramaze gutsinda dore ko yari umukino wa mbere yarafashe ikipe ya Rayon Sport kandi yari imaze iminsi mu bibazo dore ko yari imaze kunganya n'ikipe y'ikipe n'ubundi yaramaze kuba umukino uhagarikwa yari yakinye n'ikipe ya Mukura birangira bibi. Mu mukino n'ubundi yakinaga mu karere ka Rubavu, akina n'ubundi n'ikipe yahariya mu karere ka Rubavu yitwa Marine, byaje kurangira ibitego 2-2 dore ko yari yavuye ku mwanya wa mbere. Kuri ubu Rayon Sport iri mu byishimo dore ko iri ku mwanya wa mbere, kuri ifite amanota 50 ikarusha APRFC inota rimwe ryonyine. APRFC ifite amanota 49, bikomeje kugorana. Rutayizamu yabaye abandi aracyari n'ubundi umunya Senegal yitwa Faringanye yakinaga ikipe ya Rayon Sport dore ko kuri ubu amaze gusiba imikino myinshi, imikino irenze 5 amaze kuyisiba, ariko aracyafite ibitego 13 byiwe, niwe nomero ya mbere. Ku wa kabiri haraza Omar Oba w'ikipe ya Bugesera FC. Uyu mugabo akaba amaze gutsinda ibitego 11, anganya na Hussein Sarafe ukina ikipe ya Magaju nawe amaze gutsinda ibitego 11, bakaba barushwa ibitego 2 na Faringanye. Bivuze ko muri iyi mikino isigaye bagomba kuza zibicyuho cya Faringanye bakabasha kuba bamurusha. Gusa igitangaje nuko Faringanye agomba kuza mu bakinnyi nibura 5 batsinze ibitego byinshi, nubwo hakirimo ikibazo kubera ko yamagize ikibazo cy'imvune murabizi igihe kirekire ya sezo yose. Ku mwanya kane haraza Habimana Yves yakina ikipe ya Rutsiro amaze gutsinda ibitego 8, ni umukinnyi w'umunyarwanda no umukinnyi wenyine w'umunyarwanda uri muri abakinnyi 5 amaze gutsinda ibitego byinshi. Ku mwanya gatanu haraza yitwa Omar Emmanuel Okwi akina ikipe ya AS Kigali amaze gutsinda ibitego 7 mu bamaze gutsinda ibitego byinshi mu ba top scorer ba Rwanda Premier League. Rayon Sport yamaze gutegura byinshi
bikomeye mu mpinduka mu buryo bashaka igikombe, dore ko bamaze gukaza ingamba. Bafana ba Rayon Sport nabo biyemeje gutanga inkunga zikomeye. Abanyamakuru benshi basabye Rayon Sport kwitegura no gushaka amafaranga mu buryo bunyuze mu mucyo bwo gufasha ikipe kugira ngo ibashe kuba yahangana ku ruhando mpuzamahanga mu buryo bwo gutwara igikombe. Ngayo nguko umukino w'ejo isaha 9 muraza kugukirana 5-5. Mukomeze mukore subscribe, inyunganizi n'ibitekerezo byanyu turabikunda. Imana ibarinde kandi mukomeze mutube hafi mu buryo bwose bubaho kugira ngo tubashe kubana 5-5 kandi mwibwe ko abareyo ubumwe bw'abayo bugomba kugaragara ejo, ubururu n'umweru bugomba kugaragara, bityo bugafasha ikipe mu gutsinda uyu mukino w'ejo. Turabakunda cyane, murakoze.